алейкум тамошобинони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии пайғом тақдим мегардад. Дар студия бо шумо Сабрина Акрамова ва коргардон Исмоилҷон Холов мебошем. Имрӯз дар барномаи мо тамошо кунед. вобаста ба дастуру супоришҳои раиси вилояти Суғд Раҷабой Аҳмадзода ва иҷрои барномаи боғу токпарварӣ дар толори хурди мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр ҷаласа доир гардид. Гузориши аввалини пайғом дар ҳамин бора. дар ҷаласаи кории таҳти роҳбарии раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода асон масъалаи бунёди боғу ток хоса ангурзор ки бо супориши раиси вилояти Суғд Раҷабой Аҳмадзода минбаъд ба роҳ монда хоҳад шуд муҳокима гардид. Раиси шаҳр гуфт ки сухан аз шинондану парвариши ангури нави суғдиён меравад ки он дар ҷумҳурии бародарии Ӯзбекистон аз ҷумла шаҳри Самарқанд рӯёнида мавизаш дар бозори беруна харидорони зиёд дораду аз ин ҳисоб марди деҳқон метавонад фоидаи зиёд ба даст орад. Ба ҳамин хотир пешниҳод шуд ки дар мавриди аввал бунёди 200 гектар тогзор ба нақша гирифта бо мақсади омӯзиш гурӯҳи корӣ аз Панҷакен ба шаҳри босонии Самарқанд фиристода шавад. дар идомаи суханронии Абдухолиқ Холиқзода бо такя ба таҷрибаи ангурпарварoni Самарқанд ва пешниҳоди чанд нафар соҳибкорон гуфт ки дар парвариши ангури суғдиён усули қатрагии обёрӣ бояд мавриди истифода қарор гирад. иштирокчиёни ҷаласаи корӣ ки ҳастанд соҳаи кишоварзиро намояндагӣ мекарданд, пешниҳоди раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзодаро ҷиҳати ба роҳ мондани парвариши ангури нави суғдиён ки он аз вазифагузориҳои раиси вилояти Суғд Раҷабой Аҳмадзода ба миён меояд ҷонибдорӣ намуда изҳор доштанд ки бобати амалӣ шудаи ин иқдоми нек тадбирҳо меандешанд. Яздоқул Мавлонов, Шохсан Солиев аз мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр. корҳои безараргардонӣ дар самти мубориза бо COVID-19 дар шаҳру деҳотамон идома дорад. ду гузориши мо алоқаманд аст ба ҳамин мавзӯъ. дар истоди мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр оид ба мубориза зидди COVID-19 дар радифи дигар масъалаҳо ба масъалаи безараргардонии минтақаҳои шаҳру деҳот супориш дода шуд. дар ҳамин асос санаи 14 июли соли равон бо иштироки кормандони маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологӣ ва идораи обу ташноб чораҳои безараргардонӣ дар хиёбони марказии шаҳр ибтидо аз назди бинои Тоҷиксодиратбанк оғоз ёфт. нақлиёти аз маводи зарурии безараргардонӣ муҷаҳҳаз бо низоми муайян сараввал аз тарафи рости роҳ бо сигналҳои махсус ба амалиёти безараргардонӣ шурӯъ намуданд. он рӯз иншоотҳои гуногун ҷойҳои ҷамъиятӣ пай ҳам безарар гардонда шуда дар як вақт кӯшиш ба он равона буд ки ягон мавзеи шаҳр аз мадди назар берун намонад. дар ҷараёни безараргардонӣ аксар сокинон барои чунин ғамхорӣ ки он метавонад пеши роҳи COVID-19-ро то ҷое гирад изҳори сипос менамуданд. баробари ин буданд нафароне ки нисбати ин чорабинӣ беэътиноӣ мекарданд, ирод мегирифтанд. сарфи назар аз чунин муносибат он рӯз корҳои безараргардонӣ дар иншооту мавзеъҳои ба нақша гирифта пурра амалӣ карда шуд. корҳои безараргардонӣ шоми 15 июл низ бо иштироки гурӯҳи алоҳида аз ҳисоби кормандони маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологӣ, корхонаи давлатии фаръии обтаъминкунӣ ва канализатсия ва идораи сӯхторхомӯшкунӣ бо истифода аз ду нақлиёт идома ёфт. ман Амриддин Темиров, корманди маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии шаҳри Панҷакен дар асоси нақша чорабинои ситоди умумишаҳрӣ дар асоси нақша чорабинии ситоди ҷумҳуриявӣ дар ҳудуди шаҳру деҳоти Панҷакен чораҳои безараргардонӣ гузаронда ҳисобида. дар ҳудуди шаҳри деҳоти Панҷакен аз тарафи кормандони мо бо техникаҳои ёрирасони корхонаи воҳиди давлатии обтаъминкунӣ ва канализатсия ва сохтори оташхомӯшкунӣ истифода бурда ҳудуди шаҳру деҳот ҷойҳои серодам ва ҷойҳои ҷамъиятиро безарар гардонда истодаем. аз шаҳрвандон хоҳиш карда мешавад ки барои пешгирӣ ва паҳн нагардидани ин сирояти бемории коронавирус COVID-19 дар ҷойҳои ҷамъиятӣ аз ниқоби яккаратта ва бисёркаратта истифода баранд. дар ҳудуди хона ва корхонаи ташкилотҳо
аз антисептика ва маҳлулҳои безараргардонанда истифода бурда чораҳои дезинфексионӣ ва пешгирикунандаро пурзор намонанд. дар ҷараёни безараргардонӣ кормандони шӯъбачии бозрасии давлатии автомобилӣ шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷаке низ бо баландгӯяк мардумро аз ин чорабинӣ ва ҳадафи он шинос мекарданд. маводи безараргардонӣ бо воҳиди муайяни хлор ба мавзеъҳои муҳим ва ҷойҳои ҷамъиятӣ бо низоми муайян пошида дар як вақт кӯшиш ба харҷ дода мешуд, ки ба ин амалиёт ҳарчи бештар ҷойҳои ҷамъиятӣ фаро гирифта шаванд. ҳангоми суҳбат бо иштирокчиёни безараргардонӣ онҳо ба мардум муроҷиат намуда таъкид доштанд, ки пешгирии бемории COVID-19 баробари фаъолияти гурӯҳи безараргардонӣ ҳамзамон аз муносибати ҳар як сокини шаҳру деҳот, риояи масофаи иҷтимоӣ, истифодаи ниқобу антисептико, беҳтоҷи санитарӣ вобаста буду ҳамин тавр воқеъ мемонад. муҳимтар аз он, мо бояд ҳамагон як ҳақиқати оддиро дарк намоем, ки тадбирҳои безараргардонӣ танҳо ва танҳо ба хотири ҳифзи саломатии худи мост. Язнуқул Мавлонов, Исмоил Холов, Шохсан Солиев аз ҷараёни корҳои безараргардонӣ. дар доираи омодагиҳо ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар маркази ҳимояи аҳолӣ аз бемории сил корҳои таҷдиду азнавсозӣ идома доранд. ба гузориши навбатии мо таваҷҷӯҳ намоед. ба муносибати 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои ободониву созандагӣ дар шаҳру деҳоти Панҷакен идома доранд. кормандони маркази ҳимояи аҳолӣ аз бемории сил низ дар ин раванди ободонӣ ва созандагӣ бетараф нестанд ва имрӯзҳо тадбирҳоро бобати таҷдиду азнавсозӣ бинӯи беморхона, ки соли 1992 сохта шуда буд, идома дода истоданд. дар беморхона 5 нафар табибон ва 18 нафар ҳамшираҳои тиб озодакорон ба беморон хизмат мекунанд. зиёда аз 18 сол аст, ки ин беморхона ба таъмири асосӣ ниёз дошт ва имрӯз хушбахтона бо дастгирии раиси шаҳри Панҷакен Абдухолиқ Холиқзода бинои маркази ҳимояи аҳолӣ аз бемории сил ба пуррагӣ аз таъмири асосӣ баромада истодааст ва он идома дорад. имрӯз бо дастгирии бевоситаи раиси шаҳри Панҷакен муҳтарам Холиқзода Абдухолиқ дар муассисаи давлатии маркази ҳимояи аҳолӣ аз бемории сили шаҳри Панҷакен аз моҳи май инҷониб таъмири капиталӣ оғоз гардидааст. солҳои тӯлонӣ, ки муассиса аз соли 1991 инҷониб сохта ба ҳисоб дода шудааст, бори аввал ба таъмири капиталӣ фаро гирифта шудааст. зимни суханронӣ директори маркази ҳимояи аҳолӣ аз бемории сил Бузургмеҳр Аминов ба раиси шаҳри Панҷакен муҳтарам Абдухолиқ Холиқзода миннатдорӣ баён намуд. ман шахсан аз номи худам ва аз номи аҳли кормандони муассисаи давлатии маркази ҳимояи аҳолӣ аз бемории сили шаҳри Панҷакен миннатдории худро ба раиси шаҳри Панҷакен муҳтарам Холиқзода Абдухолиқ мерасонам. ҷавобан ба ин ғамхорӣ мо кӯшиш мекунем, ки дар оянда сатҳу сифати хизматрасонии зидди силиро ба аҳолии шаҳри деҳоти Панҷакен хубтару беҳтар гардонем. мо умед мекунем, ки рӯзҳои наздик бинои маркази ҳимояи аҳолӣ аз бемории сил аз таъмири хушсифат мебарояд ва шароитҳои табобат инҷо ба куллӣ дар самти мусбат дигар мешавад. гузориши Дилшода Ҳалимова ва Хаём Ҷураев аз маркази ҳимояи аҳолӣ аз бемории сил. дар суди шаҳри Панҷакент дафтари аъмоли сокини деҳаи Наврӯзтепаи ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан Абдуллоҷон Норов, ки ҷиноятро ба муқобили сохти конститутсионӣ ва амнияти давлатӣ содир намудааст, варақгардон гардид. толори суди шаҳри Панҷакен инҷо парвандии ҷиноятӣ нисбати сокини деҳаи Наврӯзтепаи ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан Норов Абдуллоҷон мавриди баррасӣ қарор гирифт.
در مرافعه آشکاری سودی که اون تحت رئیسی سودی شهری پنجکین مقصودی فیروزجان برگزار شد، نخست عیبدار کننده دولتی یاردمچی کلان پروکورور شهر سعیدزاده برفنیسا سخن گفت. در نتیجه گذراندن تفتیشات پیشکی با فرمانده جنایتی مقرر کرده شد که شهروند جمهوری تاجیکستان نوروف عبدالله جان حمداوی سال تولد 3 ایولی 1992 زاده و استقامت کننده شهر پنجکین جماعت دهاتی خلیفه حسن دهه نوروز تپه در دوره سالهای 2016-2018 هنگامی در شهر گروزنی دهه احمدیون جمهوری چچنستان فدراسیون روسیه در مهاجرت مهنتی قرار داشتن است، گویا که از اعضایان فعال تشکیلات تروریستی اکستریمیستی دولت اسلامی عراق و شام که مقصد نهاییشان با راه زوراوری در تمام دنیا از جمله جمهوری تاجیکستان برپا کردن دولت اسلامی میباشد. با الیاس نام شخصی به تفتیشات نامعلوم ساکن شهر گروزنی شناسایی پیدا نموده درباره تشکیلات جنایتی مذکور پورا معلومات گرفته است. هنگامی در مهاجرت مهنتی قرار داشتن او توسط تلفن موبیلی خود تمغه سامسونگ A50 و شبکه‌های اینترنتی از جمله اینستاگرام، تلگرام، ایمو، وایبر، واتساپ، одноклассники و یوتیوب پیوست گردیده منتظم تعلیمات‌های افراط‌گرایانه اتحاد اکستریمیستی و تروریستی که مقصدی نهانی‌اش با راه زوراوری در تمام دنیا از جمله جمهوری تاجیکستان برپا نمودن دولت اسلامی میباشد آموخته در خاطره تلفن موبیلیش جایگیر نموده در شبکه‌های اینترنتی صحیفه خود با نام تیمور علیف و عبدالله عبدو کشوده است که من بعد او gmail.com کشوده است که توسط تلفن موبیلی ذکر شده با استفاده از برنامه اینترنتی در بالا ذکر گردیده عکس‌ها، نوارها و ویدیورولیک‌های راهبران و اعضایان فعال تشکیلات اکستریمیستی و تروریستی دیش را تماشا نموده در خاطره تلفنی موبیلی خود نگاه داشته پورا آنها را جانبداری نموده است. سنه 24 اپریل 2021 سال از جانب کارمندان شعبه گفتگوی جنایی شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکین با گزارندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجوی نو بازداشت گردیده از نام برده یک عدد تلفن موبیلی تمغه سامسونگ A50 گرفته شده و تشخیص پیشنهاد کرده شده است که با این کردارش عیبدار شونده نوروف عبدالله جان حمداوی جنایت ماده 307 علاوه 3 قسم 2 کد جنایتی جمهوری تاجیکستان را صادر نموده است. چطوری که میبینیم از معلومات سعیدزاده برفنیسا معلوم گردید که عیبدار شونده نوروف عبدالله جان واقعا هم در زندگی رحکم زده فعالیت انیخترش کارهای تشویق و ترغیبات را جهت دستگیری دولت اسلامی با سپارش خواجگانش راه اندازی نموده. ذره هم اندیشه نمی کند که با این رفتار نوجوان مردانش با آسیاب تشکیلات تروریستی اکستریمیستی دولت اسلامی عراق و شام که در بسیار دولت‌ها از جمله تاجیکستان چون سازمان تروریستی منع شده است آب می‌ریزد. در مرافعه رئیس کننده مقصودی فیروزجان با ادبار شونده وابسته به کردارهای ناشایسته‌اش ضد تاجیکستان عزیز سوال‌ها داده با دلیل‌ها خیلی خوب تاکید و اثبات هم ساخت که تیر چنین اشخاص که به قدر وطن نمیرسند هیچ وقت به نشان نخواهد رسید. به چهره نوروف عبدالله جان نگریسته در آن تا جای پشیمانی رو احساس میکنیم. او با اشک چشم، با سر خند، با قلب پرعلم شاید شر از مادر و زوجه و دیگر خویشاوندان مینماید. اگر همین در پس این پشیمانی دیر شده بود آن مقالی عذر بدتر از گناه را به خاطر میآورد. ما چند نوار تلویزیونی داریم که اونجا رفتار وحشیانه تروریستان نمایش داده شده. بار دیگر این همه دلیل با اون فکر است که چنین اشخاص وطن، مادر و ملت ندارند. چقدر مردمان بیگناه حتی زنان و کودکان از دست این قبیل ناخلف و نوجوان مردان جام شهادت چشیدن تنها خدا میداند و بس. این نوارها باید برای همه آنهایی که قدم سوی خیانت به وطن میگذارند درس عبرت باشد. از طرف دیگر فکر میکنیم که مهلت جزا که آن روز در تالار سود از طرف سودی مقصودی فیروزجان اعلان گردید مهلت خیلی موافق است برای اندیشه عامانه که خیانت به وطن بدترین گناه است و آن هیچ وقت بخشیده نشده و بخشیده نخواهد شد. پرونده جنایتی نسبت نوروف عبدالله جان حمداوی سنه تولد 3 ایولی 1992 ملت ازبک
تحصیلاتش میونن زوده و اسپانتن شهر پنجکین جماعت دیوتی خلیفه هستند دیگه نروز تپه موافقا بکن اویلدوز بلیز خبران سود نشده است شهروند جمهوری تاجیکستان با مدت 37 کیلومتر 3 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان ایجاد شده نسبت از چوری پیشگیری در نمود هر صدمه کردشان مورد بررسی محکمه قرار داده معین کرد با پیشگیری شهر پنجکین نور عبدالجون در صورت نمود جنایتی با مدت 37 کیلومتر 3 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان گناه گردانده شده به موافق همین مدت جزا در نمود معلوم ساختن از حدود به مدت 5 سال با ادا کردن جزا در قوانین اسلامی نظامش پرزور تعیین کرده شد. Yazıqul Mavlonov, Shohsad Soliyev از تالار سودی شهر پنجکین. тамошобинони азиз ва ҳоло ба як эълон таваҷҷӯҳ намоед. корхонаи фаръии давлатии хоҷагии манзилию коммуналии шаҳри панҷакент хоҳишмандонро ба вазифаи партовбардор маош 1400 сомонӣ ба кори доимӣ даъват менамояд. хоҳишмандон ба маъмурияти корхонаи фаръии давлатии хоҷагии манзилию коммуналии шаҳри панҷакент муроҷиат намоянд. телефонҳо барои тамос 93 306 3777 ва 90 677 2200. бори дигар рақамҳоро такрор мекунам. 93 306 3777 ва 90 677 2200. тамошобинони азиз, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии пайғом ба анҷом мерасад. то барномаҳои навбатӣ саломату сарбаланд бошед. хайр.